Veliku dozu samopouzdanja sam stekao pomoću YouTube-a. YouTube nam je uglavnom pomogao nekom kao razvijanju samopouzdanja. Podržavamo to što radiš, budi svoj, radi to, kreiraj. A kako sam došla na ideju, pa gledala sam YouTube. Koga su huligani iz gimnazije postakli da budu bolji u školi? Mi smo zajedno išli u razred, dakle, 2012. godine, a negdje 2013. krajem 2013. godine smo u stvari, kao, to su začeci našeg snimanja, dakle, počeli smo da snimamo, to je u početku bilo na nekom nižem nivou, dakle, a tek možda možda prošle godine smo to sve podigli na neki viši nivo i počeli smo ozbiljnije da snimamo. Ja i Emerald smo dugo vremena imali ideju i bili smo motivisani tadašnjim vajnovima koji su se snimali, to su znači video od 6 sekundi koji su tada bili aktualni 2013. godine i mi smo imali želju da se i mi na taj način eksponiramo i znači nasmijavamo ljude na taj način. Prvi klip koji smo mi objavili je bio objavljen na Facebooku, uopšte nije bio namijenjen za YouTube-a. I cure, koji vam je prosjek? 4,6. Slabo. Koji je tebi? 5. Jo, hajmo zajedno učiti, ajmo. Taj klip možda za jedan dan je stekao 30 lajkova na Facebooku i nama je bilo to, tada nam je bilo veliko i 10-15 lajkova, ali eto vidjeli smo da nije bilo negativnih komentara i onda smo se pokušali, probali smo se na YouTube-u, objavili taj klip na YouTube i on se za par dana je stekao možda 500 pregleda, što je nama bilo veliko, mnogo planina. Mi nastojimo da snimamo klipove koji su u trajanju od 3 do 10 minuta, otprilike u zavisnosti od tog određenog klipa. A tematika tih klipova bi bila, znači motive tih klipova pronalazimo u nekim različitim životnim situacijama, znači koje mi svakodnevno viđamo, sa kojim se svakodnevno susrećemo. Jo, što mi se nešto slatko jede, da vidim ima šta u frižideru. O, sladoled, jarane, još čokolada i vanilija bude, jo. Sad ovo. Kakao, sir, jo, više. Naši klipovi su humorističkog sadržaja, pokušavamo raditi da nas smijemo na što inteligentniji način, dakle, ističemo se po tome što, dakle, ne psujemo klipovima, ne vrijeđamo nikoga, nego stvarno na jedan inteligentan i kao svjež način pokušavamo, dakle, omladinu da raspoložimo, nasmijemo, da što bolje prenesemo neku poruku i tako. Evo djeco, ovo vam je znači Pitagorina teorema, ako vam nešto slučajno nije jasno, pitajte slobodno. A profesora, meni stvarno ništa nije jasno. Ovo nije ništa jasno. Pa ovo smo 100 puta radili, sti normalno. Kako ti ovo nije definitivno jasno? Pa ne znam tako. Mi snimamo klipove i objavljujemo ih svake sedmice na naš YouTube kanal koji se, dakle, na internet ih objavljujemo. Imamo tamo određeni broj pratioca, tačnije više od 100.000 trenutno i naravno taj broj raste iz dana u dan. Naš prvi klip u stvari nastao iz neke zezancije, kao bili su u trendu kao ti vicevi u huliganima iz gimnazije, po internetu se kačili se statusi po Facebooku. Uglavnom bilo je to u fazonu, tada se to furalo. I stvari jednog dana smo ja ušli u WC, dakle iz zezancije je bila sapun, pricne se i kao izađe sapun, ja sam to prosuo i to je nama kao bilo smiješno, je video ja sam huligan iz gimnazije. To smo odlučili da snimim, pokazali Raj se svidjelo, eto Emerald je rekao da je to dobra ideja, Džanan isto bilo smiješno. Amer i Adi su snimili klip, oni su meni pokazali, ja sam rekao da je dobar klip. I onda sam ja rekao hajmo zajedno mi da snimamo to i igrom slučaja mi smo dakle postali zajedno ekipa, zajedno smo postali YouTuberi. A YouTube nam je uglavnom pomogao nekom kao razvijanju samopouzdanja. Dakle, stvarno nije lako stati pred kameru ili pričati ili, na primjer, davati neki intervju. Dakle, stvarno nije lagano. Dakle, razvijali smo se stvarno emotivno i psihički. Ja sam lično bio jako introvertan u svojoj osnovnoj školi. Nosio sam bio, da kažem, naočale i nisam bio baš toliko prihvaćen u društvu, nisam bio popularan, da se tako izrazim.
i jednostavno možda je to bio neki taj kompleks niže vrijednosti da ja pokušam nešto dokazati tim drugarima da ja nešto i vrijedim. Veliku dozu samopouzdanja sam stekao pomoću YouTube-a i jako mi je drago i zbog toga. Ja sam tada u tom periodu kad je nastao naš kanal Huligani iz gimnazije, izlazio sa ovom jednom curom na klupu izlazio sa ovom jednom curom i mi smo na velikom odmoru bili na klupi gdje sam se ja ponašao jako čudno, znači nisam je nijednom nasmijao i meni je bilo jako krivo zbog toga jer mi se ona strašno sviđala. I tako da sam na neki način htio da sve to kompenzujem, znači da dokažem preko ovih klipova i preko interneta da mogu biti smiješan, tako da kažem. Ćao, kako ide ta matematika? Dobro. Šta misliš, izađemo večera zajedno da vježbamo, ha? Može. Ajde, vidit ćemo se. Ajde. Je slobodno ovdje izvim? Jeste. Ja sam... Možda... Bi li mogla izaći sa mnom večeras? Stvarno mi se sviđaš. Ne, bježi ovdje. Što? Ćao, šta ima, kak? Evo mi polako. Ćao, šta je? Ajmo mi. I tako to bude, na. Je smiješan. Slušaj, ima jedan vic sada ti kažem. Znaš ti koliko ima Etiopljanima na svijetu? Koliko? 20 kila. Valja li vic? Valja li? Šaj. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, šta vam je današnji specialitet? Današnji specialitet su zapečeni karpidžani sa mljevinim mesom i sosom gorgonzole. Kako ovo, dobro policajnac. Probat ćemo vaš specialitet današnji. Hoćeš nešto popiti? A mogli smo je najbolje vino koje imate, donešte ovdje. U redu. Konoba! Dođi vama, šaj. Čekam te pola. Šta hoćeš? Evo, staň, hajde ti reći šta ti se jede danas. Daći meni za prijedjelo begnu čorbu, za glavu jelo, daš ćevapa i daš mi još 2 baklave. Šta si? Me samo čaša vode i kočka šećera, brate. Dođi Konoba da platnam ovo na psinu. Je bilo ukusno? A jeste, kako? Nije samo reći koliko ti je bilo. 24 metri. 10. Evo već. Stani baš to u redu, brate, ba nisam ja svašta. Hvala. Što mi platimo? Ja ne Evo, brate, sad ćeš. Gdje su mi pare, ljubo, gdje su mi korci? Šta ti ma prostiš ovdje, ma bježi? Daj, to je moje. Ma šta tvoje, ma nije, ma zaboravi, hajde bježi, molim te, bježi. Hajde, pare molim se, evo ti ne nabrati. Jedna ideja nastaje tako što dođe ta neka doza inspiracije u naše glave, mi shvatimo šta ćemo snimiti i obično ja budem taj koji kući sjednem za kompjuter i napišem scenarij za klip. Mi se nađemo jednom u sedmici, otprilike subotom, 2-3 sata snimamo, onda ja dođem kući, editujem opet 2-3 sata, 2-3 sata opet dok se video postavi na internet. Naš broj fanova, trenutno sudeći po našem YouTube kanalu, broji preko 105.000 i ciljna grupa za koju mi snimamo jesu naši vršnjaci. Ja sam imao 4 iz matematike.
Oj, 4 iz matematike. Oj, debila, ja. Ajmo ba, onaj Fred, tamo ima 4. O, Amere, ba, gdje si ti? Evo, kako škola? Super, fino. I tako ti ja neki dan uradio zadatak, ma 3 zvjezdice imao laganica, ovo Pa sve što ovdje. da mi je rum pločice, joj malo... Po početku su roditelji i prijatelji govorili kao nisu ništa ozbiljno shvatali, rekli kao vidi Amera šta ono radi, malo se nešto glupira. Ali poslije kad je počelo da se digne na veći nivo, rekli su stvarno svaka čast, stvarno dostižete velike mase, možete stvarno prenijeti neku poruku i poslije su onda sve više podržavali, eto tako. Roditelji su prihvatili to zato što mi nismo imali nikakav eksplicitan sadržaj našim klipama, nismo ni psovali, niti smo imali neke vulgarnosti ili tako slično. Također su i profesori se složili sa tim što radimo, mislim, podržavali su nas zato što su vidjeli da je to neki zdrav humor, da nije to nešto sada bez veze, nešto što nema dakle, smisla, što je provokativno i tako. Meni je drago što snimamo klipove iz razloga što se na neki način eksponiramo pozitivno i nismo kao većina naših vršnjaka koji provode vrijeme, znači ni u čemu, samo vrijeme provode kako bi to vrijeme prošlo. Mi se trudimo da nešto napravimo, da ispoljimo na neki način svoju kreativnost i da time pokažemo mladima da se može nešto uspjeti ukoliko se samo dovoljno truda uloži na to sve. Prvi put kad nas je neko prepoznao, to je bilo kad su imali možda 13.000 pretplatnika ispred tržnog centra ovdje u Sarajevu. Jedan momak nam je prišao i tražio sliku sa nama i mi smo se osjetili nevjerovatno. Tražio neko sliku, njemu su još drhtale ruke, nije znao da upali prednju kameru. Nama je bilo srce veliko. Djeco, jesmo li imali zadaće preko vikenda? Ma imali smo ni 10 dana. O, jarana. Daj mi jedan, može. A jedan, ali samo jedan, mogu. A mogu li još jedan? Ali jedan pet, više, šta radiš? Šta ima veze, uzet ćeš mnogi. Daj, pa. Ja, brat, daj mi gut, molim, samo jedan gut, za jedan sam. Daj. Popijemo svega radi. Pa je ostalo ti je malo. Buraz. Brate, šta imaš, kako je? Ma ništa, Buraz, nego imaš ti ono. A ono, treba ti opet. Treba mi opet. Haj vam, da nas niko ne vidi kod druga. Daj, brzo. Ispadem jarane. Daj. Joj, ljudi. O, ljudi, vidi ona ima žvaki. O, brat, ispade, jel nas vidi? Oj, brate, daj, ne. Evo ti jarane. Gdje? Šta je ovo, jarane, će cijelo škola tada gledam. Evo, ostaće. Hajde, daj. Evo jedna, ostala tamo. Evo ti nos. Joj, brate, gdje onaj debil, evo 2 sata, sad će rane čekamo ga. Ne znam, hajde nazove. Da ga nazovem, jel? Ajde. Halo. Brate, gdje si ti? Brate, evo me u tramvaju, dolazim za 5 minuta. Što lažeš, debilo, znam da si kući. Kako bolan, znaš da sam kući, evo me u tramvaju, bolan, jesi normalan? Pa zvao sam te na fiksni, jer ne znamo da lažeš, vas da gdje si debil. Oj, bolan, fiksni, jo. Smoši Niga Higa. Dakle, mi njih dan danas pratimo stvarno, njihovi skečevi su inteligentni, Raja se prepoznaje. Nekako pokušamo, nećemo da ih kopiramo, pokušamo da budemo kao oni. Dok sam mlađi bio, pratio sam Smoša, to jest youtubera iz Amerike koji danas broji oko 20 miliona subscribera, ali meni su se njegovi klipovi jako svidjeli, nekako su veseli bili, taj humor mi se nekako svidio jer je dosta onako kreativan, dosta apstraktan, a ja volim takve stvari i danas i mi nastojimo da snimamo
takve klipove. Znači vesele, one kakve ljudi vole da uvijek budu originalni, da uvijek imamo neke inovativnosti u njima i da budu zanimljivi na kraju. Niga Higa, on ima 17 miliona subscribera trenutno i on je najpoznatiji YouTuber na svijetu. Ja sam gledao njegove klipove i jednostavno sam uživao gledajući ih, bili su mi jako zanimljivi i zamislio sam sebe da li ja mogu postati možda kao on i tako nasmijavati i zabavljati narod, odnosno svoje vršnjake širom regiona. Mogu reći da je moj kanal među najpopularnijima u Hrvatskoj i prešla sam sada 20.000 pretplatnika, to je veliki broj za Hrvatsku. Mi smo još mali što se tiče YouTube-a, nema još toliko YouTubera, ali počeli smo to nekako dizati. Trenutno smo, ne volim to da govorim, ali ja sam jedan od najpopularnijih kao YouTubera u Srbiji i regionu, ali to uopšte nije bitno koliko pretplatnika imamo, nego evo moj konkretan cilj, a verujem da je to cilj i mojih drugara sa kanala, da napravimo kulturno-edukativan, zabavan program za mlade. Ne želimo da odrastemo uz publiku, sad jednog dana napravimo materijal za odrasle ljude, kada ima 40 godina napravimo materijal za ljude od 40 godina, već da se posvetimo baš mladima i da uložimo u kulturu u Novom Sadu. Inače, moj kanal je beauty channel, kao znači, kanal na kojem pokazujem kako se našminkati, dajem savjete o ljepoti, kako napraviti frizuru. A onda kako sam sve više ulazila u taj kanal, počela sam malo eksperimentirati sa drugom vrstom videa, tako da sad možete nalaziti i vlogove na mom kanalu i challenge, pokazujem nekakve svoje favorite mjeseca, tako da zapravo to je miks svega, ali da, bazirano je na ljepoti. Mi gledamo da kroz kratke skečeve od 2 do 5, možda i 10 minuta, nešto kroz humor predstavimo kako se zapravo ne treba ponašati, već kako se ponašati. Više kao gledamo da imamo ne doslovnu ulogu roditelja, već da kažem nešto što zapravo i roditelji žele da kažu svojoj deci, ali nas će, nažalost, poslušati, njih možda neće. Pa eto, gledamo da nešto kažemo iz te perspektive roditelja ili iz perspektive drugara iz društva, jer ja znam iz svog ličnog iskustva, kao ne volim kad sam u bioskopu da mi tamo neko da se smeje, da dobacuje kokica, kao, nema biti taj lik, Pa gledamo da kroz taj neki humor predstavimo, don't do that, i tako. Kako sam došla na ideju, pa gledala sam YouTube i došla sam do jedne beauty blogerice koja me onako oduševila, nisam mogla presagledati njene videe. I jednostavno kad sam vidjela te njene videe, ja sam znala da ja to želim raditi, da ja to želim pokrenuti u Hrvatskoj i trebalo mi 1 godinu, 2 da se ja odlučim upaliti rec na kamere, ali eto, uspjela sam. Ima dosta talentovane dece, ne samo u Novom Sadu, ne samo u Srbiji, na Balkanu, već svuda ima talentovane dece, ali kao i ja, što sam, govore da sam talentovan, ja sam dosta povučen bio kao mali i dan danas sam, ali jednostavno potrebno je da neko tom detetu i u mladoj osobi kaže, zapravo podržavamo to što radiš, budi svoj, radi to, kreiraj. Pošto umetnost je dosta rizična. Dosta ljudi u stvari želi da se bavi umetnošću, ali je jako rizično jer ne znaš da ćeš sutra moći nađeš posao. Mislim, to je svuda aktualno, koja god struka da je u pitanju, ali umetnost je poprilično rizična. I zato želim da kažemo, hej ljudi, možete to raditi ako stvarno volite. Mi smo imali 27 subscribera i mi smo se sezali, znači da ćemo ostati na tom broju i da nećemo nikada dobiti više subscribera, što naravno se nije potvrdilo istinitim. Kako smo se razvijali, išli su i pregledi. Kada smo snimili klip Bježanje od bivši u kojem smo označili dosta prijatelja, što nam je pomoglo na neki način u reklamiranju naših klipova. Dobili smo 1000 pregleda za 2 dana, 3 otprilike i Emerald je došao u školu i rekao da mu se kao san ostvario jer je skupio 1000 pregleda. Sjećam se kad smo 100 subscribera, čekali smo sedmicama i sedmicama 100 subscribera. Danas je 1000 pregleda neka mizerna brojka. Dakle, eto, došli smo do te mjere da dan danas, dakle, u 24 sata imamo oko 60.000 pregleda.
Mi smo određenu dozu motivacije dobili i prvim, da kažem, platama od YouTube-a. Najviše mogu reći da američki youtuber mogu zaraditi zbog najveće gledanosti. Najviše publike prati YouTube u Americi. Naravno, to su mizerni neki novci, zato što smo ovdje na ovim prostorima uskraćeni mnogo toga, pa eto i na YouTube-u. Zašto dama sjedi sama? Čeka momka. Momka? Da. Nemoj da me zezaš, nemaš ti momka. Hajde makni se. Pa ne, možemo se mi upoznat. Nema potrebe, stvarno. Sigurno? Sigurno. Šteta. A je li to tvoj auto? Jok je to čistim prozor iznutra pa samo vratim ključ. Normalno da je moj. A sad si zainteresovana, jel? Pa eto, mogli smo negdje na kafu. Pa hajde, uđi. Hajde. Mogu sam da te vodim par prinčeva, šta misliš? Pa može. Hajde, idi. Hajde. Šta je ovo? Ja, šta će ovaj? Kakva ti je to zbirka? 5.0 izdanje ima 1723 zadatka. Šta misliš da ja i ti preživamo jedno, ne znam, 1.500? Pa ne znam, mi smo sad A nemoj pošli. Bogana, pa hajde nema šta da se domiš, gledaj ovo sad. Pogledaj mi knjižicu, molim te. 5.0 bio svo školovanje na fakultetu sve 10. Ja i ti 1500 zadataka, ja mislim da bi nam bilo super. Meni je stvarno žao, on je bio 5.0 sve vrijeme. Jaj, može on babin sin kad ima zbirku. Cilj našeg snimanja bi bio da na neki način promovišemo ovaj novonastali segment kulture na ovim našim prostorima, to jest YouTube i sva umjetnost koja se proizvodi na YouTube-u i da na neki način radimo na tome svemu da podignemo kvalitetu naših klipova, da imamo sve bolje ideje, da snimamo, da sebi ostvarimo mogućnosti da možemo snimiti sve što smo mi zacrtali da snimimo. Ne želimo prestati s ovim jer smo zahvatili veliki broj fanova, mnogo ljudi zna za nas, stekli smo popularnost i eto, dolaze sada i zarade i svega tu ima. Tako da ne planiramo prestati snimati, snaći ćemo se, nadam se. Opet sam dobio peticu iz ove matematike, 58. petica ove godine, tačno do sada više, braćo. Šta ste vi dobili? Na 5, brate, šta ću dobiti? Gdje ćeš me to? To je to, brate. Mi smo lipa, samo 5 nalazi ocjeni, šta drugo, brate? Naša družina drži ugled ove treće gimnazije, niko nije manje od 5 dobio. Mi smo ta elita, znači, a šta ste vi 3,14 ke dobili? Ja sam dobio 5 minus. A nisam stavio mjerne jedinice na kraju. Znači, ovako malo mi fali sad da te ne nabijem na 6, ali čuo. O čemu je problem? Problem je, nikad više, znači, iz druge gimnazije da si čul da si minus dobio, znači, nikad, ovo ti je drugi i zadnji. A ti, Amere, šta se to smežuro, nemoj mi reći da si ti dobio. Gledaj ga, ovoj ne. Šta si dobio? 4. Ovo je loše veza, neće se ponatiš. Peta, tjeraj ga. Nikad ne boj naše družine. Pa šta je momak kriv? Šta kriv? Znači, Amera, ako ga ikad više vidite, ismijavate ga, maltretirate ga, niko, znači, niste ga ni poznavali, ništa. Dođi, prijatelj, da vježbamo, da se snimimo malo, dođi. Postajemo sve poznatiji i malo privatni život. Na primjer, negdje žurim, djeca hoće sliku, ja to ne mogu da odbijem. Stvarno nisam takav, ja se moram uskrat s nekim ako on hoće. Naprimjer, neko slobodno vrijeme i privatni život se malo narušavaju. Dobar dan, evo nas na Dobrinji, došli smo da posjetimo svoje fanove, pa vidjet ćemo šta oni misle o huliganima iz gimnazije. Evo ovdje, šta misliš o huliganima iz gimnazije? Ja mislim da su huligani jako zabavni i da je to baš za naš uzrast, znači nisu kao ostali neki youtuber koji stalno psuju i tako to, nego je baš za naš uzrast i drago mi je, kako se zove... Kak se zoveš? Asja. Najbolji ste! Najbolji, aha. Da vidimo još. Koga su huligani iz gimnazije postakli da budu bolji u školi? Hajde, ali da fino objasni. Meni je bilo mrsko vježbati matematiku, ali kad sam za vas čula, odmah zbirku u ruke i... Jel to istina, sigurno?
Prije sam imala 2, 3 iz matematike, sad imam 4 i 5. Najjači ste, sam tako nastavite i zbog zbirke sam počeo sve. Ti? Najjači tuber na Balkan. Sigurno? 100%. Dobro, hvala. Najbolji. Najbolji, smiješni, super. Upoznali ste se sa našim fanovima, pa sada evo može jedan veliki pozdrav za huligane iz gimnazije. Ajmo svi huligani iz gimnazije reći. To je to. Pozdrav za sve fanove, vidimo se u sljedećem videu. Ne znamo kada, ali ćemo se vidjeti.